Assalamualaikum, kumaha kabar sadayana? Sehat, alhamdulillah. Bulapohnya lamun nonton di subscribe, lamun teu mau diputer ku aing videona. Subscribe-nya gratis. Di, bisa hayu gerak mana? Tanggal ngitipin ke orang dia. Oh, sebulan. Harana sama mana? Farid, di mana? Di mana deket Ciudi gitu? Umurnya baraha? Sekolah Can. Sekolah tuh. Paling nangis gede awakna. Bukan duit awak gede lu sekolah. Cenah ada yang bapak mana Sultan. Nah, itu sekolah ngasih gede ki awakna. Ulah anjing-anjing wae tuh bagong. Saat. Seperti. Boleh. Oker kamar itu orang teh manggian mana? Tuh naon teh? Di mana? Di kebon. Udah ku Ustad Uung. Aing gede, erek ngalat saujang buka duit. Nya terus Ini sih madog. nya ulah kitu oge atuh dari mana? Siapa? Kamu dipijak balik kita. Turut aing mah. Mana aing can balik? Di mana kita mana? Asal Digendong ku aing teh yuk. anjing. Dari mana? Itu. Berat goblok awakna ieu mah. Heuh sia mah yeuh. Ting dosa ting loba ting ku lemak naon mah ieu. Beungeun lah kitu wae geus mandi can. Mana tuh bukan teh? Put ganteng kumaha. Anjing rangis. Saharana dede saha? Kira aku lanceng mana sebut dede. Aa tuh sebutna. Aku lanceng sebut dede mah eueuh. Baiklah. Asal ngunaheun. Song naon. Beunah naon? Rame tadi. Soal duit nyebut tadi yuk. Yurah. Bro, ini cerita yuk. Hayu. Balik itu. Yuk tuh. Oke. Can mandi euy. Yang situ. Pantesan tadi bau dan ke mandi. Yang satu itu. Terus kalau mandi lah. Ai saya Ah, dagang matu. dulu aing. Kayak awal kan dia. Tapi itu tuh nggak kemana wae mana? Di mana? 5. Anjing kieu pantesan awakna makin badag kieu. Bara bulan ya mana kali? Anjing. Kedag gua gede aya awewe. Nya. Mana? Kayak deui kedeung deui kalau. Mana awak tuh? Ini ku sambar. Aing. Kasih Dewi euy. Main kerja. Ayo. Ya tuh. Dang. Oi, oi. Kok Balik lah megan. tuh awenya. Masya. Emang emang. Anu. Tuh tempat tuh. Ayo batu aja. Kalem atuh ke awet teh berancah sama manuk. Mana sebenarnya bener. Hai. Boleh. Hai, kamu siapa? Apa? Hai makan di kolam. Coba atuh. Mana di situ aja. Nah, itu udah nggak mang. Dia yo. Mana? Hai, ruwet pisan. Ketinggalan di Mang Udi yang buka aing teh. Mang Udi jeung si Farid jeung saha eta? Ah si Dewi tadi mertua sampeurkeun lah. Penasaran aing. Naon dieu? Biasa le ieu le. Mau meureun. Hah? Ieu. Ada dekat eta. Ulah gitu kan ngomong lah pelan. Ngobrol naon? Anjing. Ieu mah separin deh no anu berancah teh heula. Anu jak ieu nya. Soto beureun deui. Ngale. Balik di ka dieu. Aing tengah duit di mana ketinggalan? Tah.
Gaya. Kira tuh balik lah mandi. Wah. Mandinya. Bebe, mau kemana? Buru-buru amat. Sini nih duduk. Kan mandi ini sorek mandi ya lah. Iya mak, makasih. Hai boleh, hai Rudi. Naon Ini siapa wi? Kamu. Rudi, iya di mana? kain tangan ditipun ka urang. Ini kenalan tuh. Kenalan. Sebutin anak. Kamu siapa? Nazma. Itu kirain kenalan. Kamu siapa? Nazma. Sama aja sih, Alif. Udah pulang dulu ya. Nanti dulu sih. Mau buru-buru nganter barang. Kalem. Galak pisan si ieu. Hei, aing balik kana lah. Kalem banget. Saya berat gua. Kita tadi can mandi, itu jadi wae. Kok gitu gerak itu? Canggih euy. Di Mang, mana di Mang Udi? Mana? Oh. Adik kamu teh namanya siapa? Apalah. Tetangganya Mang Udi. Enggak usah kau mah. Galak amat ya bocah. Cabut gua, pulang ah. Balik ah, beruting enak saha. Tapi mau ditinggalkan. Mang Udi kemana ditinggalkan? Kelangan. Ini kebun saha, sila balik ya. Sila balik ya. Lalu dah kemana Kak Dina? Yuk. Parit. Itu ah. Naon ieu genggeron? Ucapkan. Cepkeun. Katanya anu rek lebaran heuh. Hayu tuh pernah. Aku pemain efek Sunda mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. tetap dukung channel kami agar kami tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Kalah itu kan.